umntwana lo wanyamalala bamthola le anyamalale 2 days ahambile la hambiswe izwe leyibhoko lezi lo mntwana lo 2 days bamthola lapho bathi bekenzani mina ngazi bathi angithi nyamangala ngoba ngimbeka la embedweni ungathi uye bayamthwebula basebenzisa umntwana bayamthwebula ngithola ubunzima abantwana basekhaya nyasindwa lezi zabathakathi okuganeleke ukucindezele azikuphathi yini mawulele lana mina hayi mina zingiphathi azikazi ngifuna ukuqamba manga azikazi so ngiyamangala ubhukuma kangitshela ukuthi this and that umntwana uwanyamela into ezinjalo nami ngiyathuka nami ngiyamangala ukuthi mhlambe ubungozi bula endlini aphuma kuwe emoyeni wami ngizwe ngathi kunento ephumayo kimi kodwa ngilele ngiyabona ukuthi ngithwele mntana sekhaya ngithwele kakhulu kuningi bathi baba huluka imoya yabusathani mona so labo gogo laba mabafika mawugandelekile wena uthola isihadeleni bama kuphi bama la omunyame lapha yani bangibheke nje bangigqolezele ngize ngibathu ngithi futhi sukani kodwa hayi kuyafana angazi ukuthi kwenzakalani mama serasi ngidinga usizo ngicela mina ngithiswa ilento lokuthi bake bathola lo mntana lo abambekile uyabona naye akafuna ukela hayi kudiki akalimali umntana walekiswe yini gogo ngibalekiswe ukuthakathi mkhulu waseshadini gogo yebo uyaganga ugogo uzela nokuthi uzofuna impilo yebo mkhulu gogo mkhulu afuna ukungena kuwe ngalo mntwana lo la kuqala ibaje sisi dala ngibhebela ikinga ngiyacabanga into zami zidiki akukhululekane boyena akusazi ukuthi ugezele hayi kudiki ngithwele bathi bekose ngiyabona usiza abantu abaningi ngicela usizo lwakho phupheni and mangimbhangithi futhi akuthatha into angishaye ngayo emehlweni ngathi uyangivala ufuna kunento afuna ukungenzana ukuthi ngingamboni kodwa ngiyambona ukuthi ulokhokho lo ngimshiye eMpumalanga hayi ngithwele kanzima abantu benkosana umsizeni ngithwele